Dobrodošli u novi na kanalu Rode HD. U ovom klipu radimo nova lekcija serijala škola, u ovom slučaju to je matematika. Dakle, ovo su nejednačine racionalnih brojeva. Prvo počnemo. Prvi zadatak. X puta 1/2 je manje od 3/4. Sad ovu 1/2 treba da uništimo tako što ćemo suprotno ove jedinice podijeliti ili pomnožiti istim brojem. Dakle, x je manje od 3/4 podijeljeno s 1/2. X je manje od 3/4 puta 1/2. Dakle, x je manje od 2/3, znači od 3/2 i x je manje od 1,2/3. Drugi zadatak, 2/5 puta x je manje od 8/15. Dakle, opet 2/5. Sada delimo. X je manje od 8/15 podijeljeno s 2/5. Dakle, x je manje od 8/15 puta 5/5. X je manje od 4/3, što je jednako da je x manje od 1, što je x manje od 1,1/2. I treći zadatak, x podijeljeno sa 3,2 je manje od minus 0,7. Sad množimo sa 3,2. X je veće od minus 0,7 puta 3,2 i x je veće od minus 2,24. Eto, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da sam vam pomogao i da ste uživali. I ćao!